Dutangiye tubasuhuza tubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo umukunda, amakuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi. Ikaze. Inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi irashyira igitutu ku Rwanda irusaba kudafasha umutwe witwaje intwaro wa M23 ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abigaragara mu mwanzuro abagize iyi nteko batoye kuri uyu wa 24 Ugushyingo werekeye ku kuvanwa mu byabo uko abanyekongo bitewe n'imirwano yafashe umurego mu burasirazuba bwa RDC. Imwe mu ngingo zari zigize uyu mwanzuro niyo kwamagana ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, gusaba M23 kurekura ibice yafashe no kurambika intwaro hamwe no gusaba u Rwanda kudafasha inyeshyamba za M23. Uyu mwanzuro watowe n'abashinga amategeko 546, babiri barawanga abandi 24 barifata. Ugira uti inteko nshinga amategeko iramagana abikomeye ibikorwa by'urugomo by'imitwe yitwaje intwaro kandi irasaba M23 gusubira inyuma no kurambika intwaro hasi. Ku Rwanda inteko irarusaba kudafasha inyeshyamba za M23 na leta zose bireba, kutemera ko habaho ibiganiro bya politike byatuma abakoze ibyaha bikomeye batabiryozwa. Inteko ya EU isabye u Rwanda kudafasha M23 nyuma yaho tariki ya 23 Ugushyingo umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA wungirije ushinzwe diplomasi muri Afurika muri film nawe arusabye guhagarika ubu bufasha.